Good morning. Tal falava. Fa felo iatu le aingo le tua le neita e au le sua famana malo i sulta tu ali. Malo soifua, malo langi mama, malo le fa malo sile nei o langa fa ingatalo o tatu o lai ia teltono le au o atu le nei sa vali i lo lawa malo maota ia polunga foi o lau telefoni i le soifua malo loina i le lofa male anga le lei o le atua fa pena ona tofsia i tatou ia fa pena foi e stasio fa pena ona po ia i mati ngā le tino ia il fa malo longa a le atua e tusa o lona lava alofa tunoa malona mana fa malo lo ia tatou lana fa nau ia le nei tu la ia malo soifua ta lo falava fa felo iatu le nganga le fa alo le nei taiao ia te langona foi o le nei taiao ua fa pena ona e stulanga e au ona maualunga ele vi inga o le atua e tusa o nisi o vaenga sa tatu talo i matu inatu peilu mo le atua ia le nei vavao ma le saulo o tatu iai ia leo tali faaliali le atua ia molo silfia la le tatu lava a inga GRCC ia o le aso sa muli le nei tusai ma le fatesimai o le atua ia la fel tatu live a penei ia la sa asau to e foi tato por kalame masaniai tato sevela sal tato falelotu e me por kalame le vai aso atua pe ona sa wai tato ia a 5 mata wina se swinga i lunga le tato au onanga ia o le si fa o poponga tele le nga o lo vivi ia me fa ftai le lo famlanga le o le atua ia ona o mea fainga luenga o fo ina ngat foi le o le tamai male lo tuina le whanau, ia le tātou team, the media, ia masile enga masingi, ma le lato vaenga, ia whapena ona whalele ia tili ele nei a onanga, ile nei vaenga, o le ministry a tātou, a Grace Recipients Community Church, so whaftai lau tatalo, whaftai lau tapua inga, ia whaftai whelo mau fau alofa ma tapua ia whaiva o lo whapena ona ngā whai, ile ngā te au ia suna savea, ia whapel whanau lo whapena ona limalimai ia le au onanga i le atua malona finangalo. Ia le whangalo ina le whawhelo iatu ma whawhtai tele atu ia i la tolo whapena ona mana tua pēr tātou i talosanga ia mawholo whamai ma whamalosi mai ia o le atua e o manu ia o malava whapena ona tau iatu e tusa o lona alofa tūnoa e tamau ai ngai o ia i whapena ona whetau i maloto angalelei, maloto manatu alofa mai. Ia nei taimi, te langona o le a ngai lo se tala i le awhiong pa ia a le atua. A was whamarasinga ia o se whangu i o tātou loto mautou finangalo. Ia wal tātou sa valinga le nei vaenga o le tausanga o tātou iai. Ia, la sua mai o tuspa ia, i le mua Samuelu, non mata upu e tolu sifulu. Se tasi lea o pese sa a fea i le mātou tālau noanga i le tātou papostari le Paulus Ferreira, le petele awai. Ia o se tasi lea o tusi sa whapena ona maueni manatu, te langona o lo iai fusi fe au whamalosi e tātou i le nei tae au. Salama o tolu Samuelu, mua Samuelu tolu sifulu, fai upu e tolu wha lima ono, la whapena ona o whaita wina, i le ngana wha sa moa. O fionga lo tātou li. Wo atu tā vita mauna tangata i le aing, whaauta ua mū i le afi. Hau lato ua vā, mau lato ua talii, mau lato ua whawhine, ua tā whea i lato. Ona whatangisi ai leo tā vita, ma le nuu sa ia te ia, ua leo te tele. Ua o ina le toe la vā ona tangi. Ua tā whea fo ia vā tā vita e toa lua. O aino ama le Israelu, ma pikaila, le ava na palu, le karamelu. Watu vale tele lava tā vita, a wana tautala le nuu e whetongi i a te ia i maa. Ina ua ti ngā loto le nuu uma, taitasi i ona atali, ma ona awhine. Ua whama losi tā vita, lona loto i le alii, lona atua. Tātou talo iovalo mātou atua, mātou vi ia mawhamanu ina lo suafa e tusa o aua fionga. Mātou te whaaftaia fo i oe o mātou i loa
o la mātou lava lea a reto mo le nei aso, mātou te vi i ai oe o na o fionga, whangai nai o mātou o langa, mai ele whaasilinga mālosia o al mātou sāvalinga, i le nei o langa le whaingo fie o mātou iailo mātou tua, stalo ia te oe tala ina o mātou loto, ma mawhau, mai ele loto maolalo mātou te tali ai, o lau lava lea fe talainga mo i mātou lo mātou li i le nei aso. Ang lelei mai oe le atamai ma le poto mātou te mo mia e tau tala tuai matalia, ia whape nao na e fo ina lo mātou li. I whamanuia oi lau whanau, e tusai ma le lātou whaalongo i le nei tai au. Whamanuia foi oe i ala fso ta inga o lo whaunga ina, fo i levi inga i lo suafa o na o Yesu. Amene. Amene. Ia ole nei o langa o tātou o lai, e whanau o le tua. Tasi o mea whapena o na mauti noa, ma le alofia, ma le mawhai e tātou o na whaangalongalo o le mea le nei, e whea ngai pēr e tātou mati ngā mawhainga tā. One of Christ's promises to us is this: we will face persecutions. And as a Christian, we will face persecutions. E leise me whape ta o se kerisiano, a le whea ngai maniti ngā. E leise o langa pikosili o nga oli na i lo le o langa kerisiano. O te whia manao ia e loa mai malamarama le mea lea. E leise se o langa pikosili o nga oli. Leise o langa pikosili o na tatau o na sa o loto ma fia. Pe so longa le lei, pe solonga leanga malo wale le savalinga e whapena lava ona fia isa langa waiaia i tātou le oli o le li. And as long as we have the Lord in our hearts, we have that joy. The joy nga whemakakus pa ia. It's the fruit of the Spirit. Il whaolaina lau tātou e le fuala alo tātou oli i mea tutupu ilo langa. E ao na manatua, e ao na ilo e tātou o leo langa kerisiano, o leo langa ile atua, o leo langa e whea ngai mawhainga tā mati ngā. E le mawhai o na alofia. E le mawhai o ngā Iese kei me whapea ai tātou. O le ola tātou I leo langa e trouble free. No, trouble will always be there. And it's the fact, it's the part of our lives as Christians. Matter of fact, it's a part of our lives as human beings. Whether you're Christian or not Christian, you will face hardships in your life. Nei la tai au. Ne fia fa manatu ia te oe, ia e ola malo manga whangafa, ola malo manatua, e wha maua lalo ina i o tātou loto, e iai lavati ngā, e iai whainga tā, I leo langa o lo whapena, o no tātou wola ai. Le nei la tai au te fia wha malosia te oe se mata upu e whaingo ina whapea, e le whailonga tangata, le whaafita oli. Trouble is no respecter of persons. E tupu I le tangata matua, e tupu I le tangata lai titi. E whea ngai le tangata mau oa ma whawhita auli, e whea ngai fo I le mativa ma whawhita auli. E le kala e matanga whalongo I aso ala ula I kiki. O le whawhita auli o tangata mau oa, ua mau oa kele. Al whawhita auli o tangata mativa, ua mativa tele. So, po le alawa lale o langa e tātou te iai, e whea ngai lava I tātou ma whawhita auli le o langa. E whea ngai ma tangata ata mai, e whea ngai ma tangata valea, e whea ngai ma kai la whamaruru le ofisa, whea ngai fo I maska loa lai papala ukama ai loka I le maumanga. E whea ngai mai tātou, lo I tau, whawhita auli, whainga tā, o le o langa. O le mea la e ao o na I loa I tātou, me mua o le le alofia I tātou, e tutupu mea nā I o tātou o langa. O le tala le ngā al kuspaia, e o mai I tātou, whainga tā, mati ngā, a e le aveanga ma mea, e leilo ai, pe alu e se ai, le oli, ua uma ona tuina, e le atua I o tātou lotu. Markala, I le iopunga e lima whaupu e fitua mai, a ua whana o mai le tangata I a ti ngā ina. E pei o na lele ae o alo yafi. Lale winga o ngā kala, awa inga I alo yafi, e aluanga I lunga. A mule afi, e ke ai sparklings for ngai aluanga I lunga ia mo meo alo yafi. O le winga la kala ai o pufa mai. So stangata la wufanga, wa fa pe o e alanga ia gaming e alanga exist because ngai fa now. Ele fa now e la o le winga tala e fa pe nga la fa fita o tatu langa. As long as you exist, you will face troubles. If e ngai tātou mati ngā mawhainga tā, o leo langa lea tātou te o lai.
o tala noa atu la masalo lo ia ini so tātou lo whapenau na whea ngai mani ti ngā mani whaingata. Lo whapenau na ini so tātou whea ngai ma whawhita auli. A whapea fo eleo whea ngai oi mani whawhita auli le temi nei. E ao ngā fo eleo pole atua le nei. Afi le nei tai ao whaima whamanatunga e tātou. E tā pena e tātou a wae o mai lava whawhita auli. A whapea fo ua uma o ngā matua i pea oe se maunga maifo i vango whawhita auli. Ia e whamanatu fo i matua e whamalosi a te oe sauni e toi o mai fo i hisi whawhita auli. And do not forget, I will always remind you this, we'll go through some hardships, but that joy will still in us. Tātou te oli oli solonga lelei, tātou te oli oli ile whawhita auli. O le tala le atua, e ala ia Yesu, na te le tua i tātou. And imagine that truth, simple truth, but so effective, so truthful. Olea, He will be with us. E iai mai tātou I teimi uma. And while I'm talking to you, according to that, He is right here with us. He is right there with you, watching this service. I le nei lava I tu la. Ia, ole opula na as fuma fafa upu mua. Na faipe mfama na tuatu ya tātou, nisi o vaenga le tuspa ialo whapena ona fangu wai malanga ile nei mea moni o I tātou e whea ngai ma whawhita auli I le o langa. O aise se piko sile o ngā matua moni ma onga anga kala ngai loka manole I opu o wana au na oso I ti ngā ma whainga tā. Ngā sala le ai, anga whea ngai ma ti ngā. And that's another truth le tātou o langa whana o le tua. Ele whapea o whainga tā uma maleanga tutupu ia I tātou, ona ua iaise mea o kupu ia oe. Ele mwhai lavanga ngā eleanga salama e ami o lelei, ai whea ngai pia oe mwhainga tā isea, ile pule whasoa mai ele atua. He knows something beyond our comprehension tātou te lei loa, ele mwhaino tātou wa ai ai, au lana pule whasoa mai. O lona whamoe moe, ia avatu lo tātou taltonunga, lo tātou whatua tuanga ia te oe, au lona taununga e vi ia ai o ia, ina o tātou talia, ma le whawhetai, ma le loto maolalo, ma le whatua tua ia te ia, mea uma e tutupu I o tātou o langa. Mai opu le sifuma le whawhau mua mai, o le tangata ua whanau mai I le whawhine, ua saa o naso, ua pupu o naso. Mona ua tumu I le atua tuvale, mortals born of woman are of few days and full of trouble. Lalo inga tala, e kele aku whawhita uli lo aso le tātou o langa. In other words, tātou te whioti lava, o whea ngai lava tātou ma whawhita uli. Wow, welcome to the world of whawhika uli. Let's enjoy facing those whawhika ulis, yeah, because it is a reality le tātou o langa. E tutupu, e oso mai a kako whangau, e oso mai a kako kaiko olua, e oso mai o kako ainga, e kami mai o tātou ainga pot, e oso mai launga luenga, e sau ia te o e lava, ma ou lava au ma whauwhaunga, ma rou vai vainga, ma ou me ke popole I le o langa. E ala ese mai in different sizes and forms and colors, but the truth is, they come to us. E le whailonga tangata, le whawhita auli. E iai la me tutupu I le tātou o langa wa e leo whawhika auli uma tutusa ona mafuanga ma o latou waafianga. E iai whawhita auli tutupu ia tātou wa tatau lava ia tātou isa pe a kako whalonga ka ma le uskai ma mio leanga I le o langa o wala awa I le atua I tātou. E iai foi whawhita auli pe o whatu e le misi ma tātou ona o le tātou whatu tuanga e tutupu ia tātou. Whamailo la ia leo o Peteru. Mua Peteru mtau pe fastfulu lua mai. Le au pe le ua tou aua tou te ofo I le tofutofonga pei o le afi. O le whatonunga mea ngā mero la I Peteru. Ua o ia te o tou e whaima tofutofonga ia te o tou pei se I o se mea fou. Ua o ia te o tou. Makara a Peteru. I want to take. Do not be surprised. Aonge e kei pe atu tupu mea ia te otou. Esea, leanga e lengi mea kuai, e lengi mea fou, o mea ua leva, o mea nga whaia ile intentional e tua, e whau ai e moura I tātou, ina I o tātou I loa, ona whātua tu atu ia te ia, whaupus fuma le tolu whai mai. Ai whāpei, ona tofu sia o tō whātasi I ti ngā o ke riso, ia o tō oli ai, ina ia fia o tō male oli tele, pe a whaalia mai, lona malu. Si, a tupula whangatai I tātou, te upuleanga ina, muia, a musia, tangata wale ina I tātou, ono le tātou whātuatuanga. A mai lola ia lea o le whātonunga, a le apostolo Peteru, I le ka le sia le atua mai, ia o tau oli ai.
ina ia fia o tō male oli tele pe a whaalia mai lona mamalu. Lona winga o le whea ngai o tātou mawhainga tā, o le ke lenga o le pengwhiki o tātou. O kiki lava o toi ngā mea vongale wa ola oe au nom whawhita auli, aua e manga o sei kukupu yang whawhita auli. Esea, ia matua i whaalata tili oe, i le li, wa o le akaranga, le i le tātou tusilena whaitau. E whai lava le o langa ia, so o ngā whai le alu i alu o, ale tangata e ngalo e te ia le atua, a e tupulo whawhita auli, o i ngai ke mauli malua i loa i le vai o Jesu, esea, le anga o oere ke usiano, pau le ngā o le mea wa e loa, pau ngā le tangata, o e si le fia, mau tātou i loa, e maua e le tātou to o manga, e maua e le tali, so o se whawhita auli, o ai, o lo tātou ali. Ale malama i la o e le ke usiano, e ese le vaai le olanga, ia, whapenga o ngā esere mea sa ili fisosoani e oe. Langa ua ia le tali tonunga whapea o le Kerisiano e te tau ona ola au noa ma whawhita auli. Ai le ai, whamekala Jesu, whai mai le wholofolang, whai mai le promisi a Jesu, whai mai e sawaina o tou, e puapua ngā tia o tou, ona o au, whai mai Jesu a whapenga ngā sawaina au, e sawaina fo i o tou, whapenga i tangia au, e i tangia fo i o tou, e o lava i le tūlanga, o le ono whasi o tia o tou, ona o le o langa la lea, le kalangoa ia pekelu i, ma whaaliali mai i le tusi, i le tala sa tato whaitau ai, i a tā vita mlanga au, e le ma whai es ngaka pala ai ona ola ai. E le se o langa e ma whai es ngata, e whaalango lango i sona maa losi ona ola ai. E le ma whai es ngata musua, pai e, fiungo fie, e le ma whai es ngata wha maua lunga, le loto wha maa ngalo ona ola ai. E le ma whai es ngata le alofa, ona ola ai i le o langa lea. E le ma whai es ngata e au noa ma Jesu. In other words, e le ma whai es ngata lo whapena ona lora I lava ia e lona o langa, ona reign ai le self I tutonu ia te ia. Mea ngā whai mai Jesu, ai ai se tasi, e fia whai mau so. O lan me fai. In other words, Jesu, es kasi fia whai Kerisiano, es tasi fia whai ma student I laua onga. O la le unga kala, ia umo me le unga ai sta se fai mau so e fa penana mo sang ti crisa wai fai mo sang ko sa wai fa kar se luas furka usanga sa wai ai se fai mau so fa tali se matua mo le ata mai ma eloquence in this speech then he follow me. No, Jesus says if you want to be my disciple, first thing is this: deny yourself. Many times e pongisai ma se ser kako concept o le o langa because that self still reigning in us. Mea ngā e whiki ai oe, mea ngā talia ngā tāi oe, mea ngā instead o le whamau lalo, e whamau lunga oe, pe atu tuputi ngā leo langa, ma whainga tāi leo langa. Aisea, le ngā e ngalo ia te oe, e te tau ona ātoa, totally dependent upon God. In other words, deny yourself, then you can follow God. In other words, leave your agenda at the door. Aua le whaia o tātou loto, aua le whaia o tātou whika ma tātou mana onga, nau ta inga o tātou loto, I leo langa, wa vala awai le tua ia tātou. Generally speaking, God call us in this life, He will give us the guidance of how to live this life. And how He's going to do that? His word. Lana whionga pa ia, lo whapena, ona whaimata iala, ia I tātou. Whawhitia, tātou e kusa markala Jesu. Lalonga ngā kala, ia li le li, ma atua le atua I lou o langa. Mea ngā lewe me kala I me, ua wha maa losi e tā vita lona loto, I le li lona atua. Two things about David, to the object of his worship, what? That God is his Lord, and that God is the object of his worship. Be mindful of those truths. Le whanau le atua. Ia tātou loma mana tua mea nā ngai kaongolo la ia le connect dots as I'm talking. Matala no atu I le au te lenga o le tūlanga e iai tātou I le o langa whea ngai mawhainga tā. I le o langa oli atu maupea I puapuanga. It means leave your agenda. It means leave your preference. Let the Lord be Lord. Let the God be God. In other words, let that Lord be the boss
sole boss of your life. Let that God be worshipped by you in your life and your actions and your speech and everything about us. O le taunu unga le nao tātou o langa. O le taunu unga le nao tātou matau. O le taunu unga le nao tātou ono sai. Taunu unga le nao o le tātou whātua tuanga pe awhea ngai tātou mawhainga tā. O le pongai umalawa o le tele o whawhita uli nei. Leang ka ko fai ka o kusi le la tango foi te fai tau o le nei o le ua le li Jehova ma ua le tua Jehova ia Israel o failo la to malosi failo la to poto a fa tua nai le tua na vala wina i la to o le to la ngona le fionga le tua o le to sa ili tangata i le tua o fia i ta inga ma fatai ta inga anu ese o le hala le nana manana o iso lato tupo isa la ngai fai tupo o anu ese manga ngau lo ele o isa la elu lako kupu ele fetau i mai lato le ngai leo le fainga le na fai i lato o isa la elu kasi lato tupo o na o le tua a leo a fia fai kupu kangaka a mai ele tua le fatananga a filifili i le tupo isa o le makua i le ai lava mase makau le ai lava mase ava i le tua. O lona taunu unga la, o le mua i luma, ai muli mai le finangalo o le tua. O lona taunu unga, ua fai, ua mua, me i kako i me manana o ai, ai le fesilingia, le mana whaasino mai o le tua. O le ala le meo te mana e tātou te a onga i le nei tai o le nei. Tātou wā ai le a onga. Tātou wā ai le songa o i whawhita auli. So se whawhita auli. O lo awhi ai le auro lea o lea o inga mo i tātou. Ele o tau mate o tātou iai uma le ngata i Australia nei o New Zealand nisi vaenga le laulangi. Lo whapenauna iai tātou sai iai nisi i le lockdown. O lo iai pe lava nisi. O le mea nei na o mai tau wina. Le lockdown nei wa te lese le songa o maua o matua i o loa ingisi me e whatatau i lo tangata lue i lo ngā lue i ngā luenga ale tua wo loa ngi meo kele i lo mo mua. I have discovered some of my strengths and I have discovered some of my weaknesses. Wo loa ingisi meo ke malosi ai wo loa meo o ke vai wo loa inisio o mana onga e te tau ona iai i le whai e matangata lue ale tua. O le si meo o mau ki ngole matila tila i le whawhita uli le lockdown and kakoye because it is a whawhikauli unless it's not a whawhikauli to you. But it is a whawhikauli but it's whanau mai e le mele leile o lea pe ngo fa so lava ua mau ele mafutanga mainga o tatou loa e fo le lotu le tua le mo o mia e tatou o le mafuta fatasi as a local church. We know that we are part of the universal church, but every Christian belongs to a local church. Afa pekele misia, afa pekele misia ngaya, afa pekele fiva aya lako. Something's wrong with you. Why? Because a church was made to come together, and I'm looking forward to next Sunday to hug you and to shake your hands and talk to you, you know, and embrace you. That's a part of the church. O le vaenga le na le faie o tatou ma le lotu ale tua. Ar fika o le kupu wa va ia o no men stupi pe ka vai lockdown. But out of that fika oli, I've learned many lessons about myself, about the church, about the spiritual life, and how I relate to others. E tu sai man ngalue mai o le mana faasino o le tua. O le tātou sāwalinga, whaale ka le sia. O ka le mau whawhita auli sa tātou oso mai ai. Ai na tele ni le so na onga mai ai. Ke lo foi le ngata te aua oi. Tele ni mea sa o le loa mua ana le ai mea na tupu o tele loa. Kele mea sa whapea rawa o ia, ayo lau kalapu lea, ai umaenga, e ese kalapu ke pilonga. Whapea o ia o sa uolea, ai umalei o lo fili. E au ngai me tutupu, o lesi penge whiki ngai e tātou, o whawhita au le tutupu. O le songa ua iloa, e iai mea, e leo mea umai fōlinga mai, o fōlinga mo i ngā. Sometimes troubles and hardships in life is like a strainer, you know, it's like a filter. A filter, those that go through are yours, and those that are stuck, it's not yours. Distinguish mea e kakaonga iai, ma le mea e le titaonga iai. E iai fo ni mea sa whapea lava o ia. O di mea whale tonu, ai umaenga le akalei e au ngai ate oi. Ai iei mea whapea lava o e au ngai ate oi. Ai tutupu e nga whawhika o le vekunga. There's nothing to do with you.
O nisi voi la taimi whana o le atua. O le whawhita auli e te lo tonu ai lava. Po ai mo i lava e alofa ia ki oe. Pe o le pese vonga le tia maare ma sanga o whalong. Jo le man kopo tia maaba. E mai e tele a uo i lo manuia. Ai le ai pea o mai lo malaia. Whapengale le mea i o whawhita auli. A o mai lal malaia. A o mai whawhita auli. Ngai loa lea po ai kongu a uo. Po ai tonu lava lo a inga. Po ai tonu lava tangata e kea malo lofa ia te oe. Esea, nangol kemi o le au nganga whawhita auli. Tātou te waai mai e from that perspective o se mea e au ngama le lei mo i tātou. Esea, e loa ia uo. Au o mo e loa I lo a inga mo e tutu mai e langolonga mai e fesoso ni mai e ofolofa mai e le taua e le talo mai mo oe pe ai fea ngai mati ngā. He o atu tā vita malana au. Ua vea uma lato tai tōlua ma lato whanau. Whai upo e tolu. Ka kau mea whai mai. Ua atu tā vita maona tangata I le ai. Whaauta ua mūle afi. Ao lato ua vā, ma o lato ua tali. Ma o lato ua whiwhine. Ua tā whea I lato. O le nūle o Amelika. Pea whapema sangi o le history I la elu. Especially lava mai le keminga e kupiko. O le fili whaau, o le fili tū mau. E leo se fili fau. O esa mai sa la elu mai o il fast food kausanga o mai mankore ka minu milo I le vau o ki o ka ia Amerika ka mino mai ko ka ia Amerika o ki o ka ia Amerika o mera va ngai fai o kanga ka fo ngai fa vai kanga ka ole la va por ka sa vali ma pe vale vai po makua po me o la vanga la ngai muli mai ku kamaranga e fasio ki ala olia for no reason. E la ai kinga ngai me nga oia au fasioki lava o nga o fasioki o nga o le tūlanga o le fai o la tau mawhili o tangata o le tua. Te loa le parle play Amelika I o le type o le anga sala o le type o le kia Apollo o le type o fili o le fina ngalo o le tua. Even the enemy of God is under the sovereign hand of God. E o lava I fili o le tua e lalo langa fasoso mai fa fenga o fenga kala Paulo ngi meu ave fatangata valeina Paulo o se raid wa ave tangata ave mame uma ele ai se kanga ka kasingoki talanga le fa mau not one was killed ile raid le maleo so fa inga le Amerika le fa I por kalame ale tua fa fita uli I tangata o le atua. Ma le vaai o le tangata I whaafita auli e tutupu I tangata o le atua. A me le kala e le se fili fau. O le songa le I whaafika auli le mo I tātou. O whaafita auli o mea tutupu. O le fili o tātou. O le fili māsangi lava. O le whama ulunga anga iai. La lava iai. O le sākangi lava nganga mai ale loko le anga mua. Le whekoe mai alonga lua. O le kia Apollo lava nganga musuia I tātou tele whamaoni o tātou tiute. I le lakau sanga kia Apollo foi lava ngā mai. Le whamaoni lava ngā kasi. I le nei foi lava taimi. O le fili whai pea. Le ala o kaungu mai lau lia. Whai mai o tau whai tangi. O whetangisi tā vita male nuu. Ia te ia. O whetangisi tā vita male nuu. I le atua. Whai upo e whawai mai. Ona whetangisi e leo tā vita male nuu sa ia te ia. Ua leo te tele. Ua o ina le toe la vā o na tangi. Kere lopo e o ko inga kangi la. Kangi ua umaulo I maka. Umalo malusi. Vai lo tino. Ua e la ngona lo salamo. Ua e la ngona lo se. Ko inga kangi nga kangi e ka vika I esea. Leanga foi lai lo ta vita o nga ia e anga fai unga. O ia e anga taita inga. O nga ia e anga mafu anga. Le muli e koe le kongo se lau lea. Tutupo e mwhawhita uli lea. Mo singa whaemo kule ile background o le tala lea. O le mea lenga o ele uri le whemele aso tolu o mai I. That shows how far they've been gone away from this camp. O le mamao ngā longo inga whiko kwai poua ongo aso pe sili atu talu onga o ese atu ua lato tai tōlua ma o lato wafine ma lato whanau. O le mafu anga o le ngei. Le kemi lenga lama I saulo ia ka vika whasiokia. Saulo sola lo ka vika I Filistia. O le setting le kala le o I Filistia. Sola lo ka vika I. Markala ka vika au le alu ese e whaka ape inga ia o saulo. Alu lo I alu ka malo skasi o kupu Filistia ka malo o Akesh.
Kilo a kisa po ai fa sa monga ye il tatu space sa mo. Onga failo le tio makis a mai le fanua no foi le fangua langa le ta o I le o sekeleka. O fangua le fangua Filistia wa vea nei ma fanua ta vita ma ona tangata. Ngonga faile I o le sa ungi la Filistia e ka ma saulo malato. Au e mana tua o le kangaka le langa ai ma so sola ma pala ai Filistia le ta vita la valea leo ko sulu mai I Filistia ngofo I kongo I a le la sa ungi le kaua Filistia fa sanga tau le no le tua e la tuta vita malanga ongo se laulea manga o ya kish okay include us recruit us we want to come with you and fight against the people of God you see ilenga mena lu fatu aua ke fiki, aua ke popole, aua ke masalo vale, aua te atu vale, pe atu tupu mea ia, isea, o longa lue maile, ao fa soso mai o le tua. E o aku ka vika mala uli, e ofa lak soso ange kauru kaua ken saulo, a fai mai kala kai au Filistia. Ka vika lea, le kaka lea le pipese o e kelen kakang fasioki. Le kaka lea lenga oke koliaka. A ka ko wonge a kish a ka ko wonge kaua e fai ko e fasanga mai ka vika malanga au ia I tatou o le seri langa le I le ala o aku e fai mai ia Filistia mai a kish okay ta vita okay lolo lofa okay lolo fa ma oni le tava alanga e le fia ia Filistia tatou te o e tau mo oe le ala o te inga sosoangi foi mai lola ia le ka vika mala uli ia foi mai le lava foi mai le ngau ango foi mai le fia ile fia tau I masui o le moi wa umara ngo sai ka vika le vanga ngo foi oi I sala elu fe kulinga I solo e saulo I ai o la o e pelu ele ia ma se fia kau I masui mai ele o le lima ele na fa wina le tua a le wa var fonga va a le ko foi mai manga e alu e fasio ki a saulo because when you go to war you're going to kill you're not going to kill your mate you kill the enemy o le enemy le I o saulo Falling on my umalong sai ngalo fufuanga wole toi mana tua mea nga masani ai wa ngalo ia le fina ngalo o le tua ilona olanga le ala o fa mea kis okay ko fo oi I fanguanga va ko ke ngofo a fo ia tu o mai maleka ave kai ko lua ave mfanga a va ko me ko lua e lua o ka vika le ala o akulo faile fale la o singale faile le fetangi singa faile tangi tui o inga le lava vatangi wa uma malosi uma loi maka ala fetangi lava tau no mai le vai tau no mai le fano no le kaliele la to ofa a tau mai nga o asu le ai le asu o le intangata le almentu tau fai tangi awe tau fai tangi tui sovereignty le tua ne fana le tua o fa fita auli po o afa le tonu I tu tonu o le a inga o le tua o le a inga lava o le tua o le a inga o le tua e le manga o le tua ia mo se fe fa sanga tau a inga e le mana o le tua fa pena ona vai ina think of this le ua kulauri e o ese la vale me a wala mai fina ngalo le tua va o ia ai foi mai wa ia ile sia o inga le tua ia e ka vika I o le wa ave o kai ko lua ave ma fa ngau le ringa ko wo o ta vita o stangata siliona toa kele foi ko il kala kuspaia but this one of the outstanding men in the Bible le loto tele le poto e tau, le ata mai, le toa. I kon kuspaia mai lava le laititi, se ia o lava nofo ali, se ia o lava ina maliu. A fe merka kuspaia fa upe ono. Ua atu vale tele lava. Merka kuspaia, ua atu vale tele lava ta vita. Awana fa, awana tautala le nuu, e fetongi ia te ia ima. Ina ua ti ngā loto le nuu uma. Taitasi I lona tali maona fafini. Sau ale fiakoa, sau ale ile makaukia ile fefejesi. Sau a makfame o makua fefea.
O le upunga whaonga ngā koe whamakara ki leo, matua I pala aia, se pala aia ngakai, se whewhe ngakai, ko ai ngā whewhe ngā renga experience e tā vita I. Ai sea, o le si mea ngai maali I le whanau le tua. Le ongo se lau le muri a kāwika. Le aua lia ngā fili, ngā au ia tā vita. Au e muli a kāwika se po whea lawe whai ai. A le woi, they plan to kill that very man they chose to be their leader. What is the lesson? E iai taimi o kua I ngā whaingatanga e tutupu I le ngaluenga a le tua. E iai taimi o tua ngā whaingatanga e tutupu I totonu o a inga ma whaalapo putonga. O lea, peo whaku, e au ngā whaingata, e au ngā whawhita auli, e vange ai lunga, le mea moni o no whapena, o nei iai I le o langa o se tasi. Le o le ilawa I anga whoringa mai e loio le ata vita. O lisi mea maalia I e kau koe rau whaitau. Whai upo e tolu, mani whai upo e lima. E sa whai upo e tolu, whai mai ua whaatawhea ina, tai to o lua, a vale o lia, makarima whingi. A sa whai upo e onu, o le mea nga whai kai e lau lia, ona ua whaatawhea ina, o lato atali, ma lato a whine, a ele ta ua a vā. O ia kau mai ei. That's the reason why they want to kill David. Why? Because their sons and their daughters were not there. O whapenau na a vea, o lato a whawhine mo lato a tali. What is the lesson? David, o makua I popole tā vita. I said, he knew that was his plan. He knew that was his mistake. Ngai I loa, o ia e anga se se lea. O ia e anga tonu ia. But I like what he did. Tato wa ai I le fufua tā vita. So se whawhika auli la walwhanau le atua, e le ise me sau fua ia I tātou, e au noa ma le whatananga a le atua. It's so hard. Whainga kā inga karia sisi I le nā mea. Let me tell you, this God we're worshipping, it's not God if that is not a truth in our lives. So se mea tupu le tātou o langa, ua tupu I le whaatanga mai e le atua. Le keiso Iopu, le keiso Yeremia, le keiso Pekelu, o Paulo, I le whengenga whau, mea ua pena, na tupu, ona o le pule au mai e le atua, o whaatanga e le atua. E ma whai e le atua ngā wā o ia, so se whainga tā lawa ia I tātou, but he has a reason that we cannot see. E iai ana mafuanga tātou te leo wā iai. Le lopo po loa whine o whaalonga tā. God has a reason. E ma whai le tuana tau whia. E ma whai le tuana suia. There's something in you that God wants to change. Maybe God wants to humble your heart a bit. Maybe God wants to show you where you got wrong. Maybe God wants to improve your parenting skills. And He gave you those challenges. Whapenana whangu e mawange e loe oe hou malosianga, maova I wainga. O lona taunu unga o le vi inga o le atua a o le whaleleia, fausia, whamausaliina o tātua o langa, o le aunga le nā o whawhita. But I like David's remedy. Whai upe ongo. Whai mai, a ua wha lose tā vita lona loto I le li lona tua. Grammatically, it was something that a subject do to himself. What was that? Who is the subject here? David. What did he do? He strengthened himself. He encouraged himself. How? Going to the gym? Having more money? No. In the Lord is God. Wha malosia tā vita lona loto I le li lona tua. O le whaamalo singa lea, o le penge whiki lea, e uniform uma I tangata o tangata o lea tua, e tutusa uma ai I a kerisiano o e o ta ua whanau o lea tua, o lea e mawhai au, o na whaamalo sia o ta ua loto, I lea li lo tato o tua, whato a tupu le mea na, pia whapeo o lea li lea o e lea tua lea. Pe atoa tupu mena pe whapea o le tua lea le tapua e oe le tua o tā vita, le li o tā vita. Mano kakus pe ia, ua whaamalosia tā vita lona loto, I le li lona tua. I like those possessive pronouns. Le li lona tua. Lord, He's God. You can only get this. You can only get this remedy. You can only qualify to be a recipient of this solution when that God is your God. When you are a worshipper of this God.
ala fa mai u fa malo se tavita no loto o me nga fifienga to e mana tua tavita mai la vale kiki mangu malo i Bears manu malo i Lionga manu malo i Akoriaka manu malo i Taua Uma ele e kupul me le tala no tato i o fia ka ka uma fasioki ka vika fasioki ma ka kuspaia le ai se tane le ai se fafine e o i pepe fasioki uma e ka vika a leo tala no i vai makua i vai ar vai ngaka i vai makua i pala ai ngaka i pala ai a nga saulang fo olea sulfai i le tua he knows his God. He worship his God. A fai taulo kusi a koa, talonga i ka vika i Filistia, o se teimi mua lea, ua sa ili ai i le tua. Len me lema fiki i, o le tatou nā tua wha le tangata, o lea, o le whai lava le maso, whai lo kako poko, whai lo kako iloa, se i longa e whiko ai maki ngā, got your back against the wall, then you cry out to the Lord. O le mea ngā re tupu i, whea ngai mati ngā, whea ngai mawhingata, o ola vai anga o ola vai kākanga e le trust, o whia whasioki a ke ia, le isi si mea sulu ai, le tua. That's the truth about our life, whanau le tua. There will be a time, and there possibly it can be happening i kako olanga, your husband or your wife or your son or your daughter or your own parents will deny you, but this God will always be there. Someone can say, oh, I can be loyal, I will follow, I pay allegiance and all these things to you, but no guarantee. But this God is faithful. Tell me, ka o mese kasi nga lefa maoni ai le tua. And I'm asking you, and I'm telling you this morning, whanau le tua, tell me, tell whoever you're watching with, tell him to tell you one thing that God is being unfaithful with. Le se mea. Alisi mea mali i promise le tua. Ela ve le mea, le me Yesu olea. Fe ngai o toma. Mti ngam fe ngata. E fa pui o to ono lo ngoa. E puia oi, ono me fe ngai o toma fa fita uli. Al mea ke fima fa ali ata to fa na ole tu a fe ko ai la ta to fa fita uli ye sa al fo ye sa ole me ke sulu ya langa ele skemi e fe ko ai ka kom fa fika uli fiki solo try to fix in our own strength ole unga ole frustrated malele fi fa mea a ia po ala va me fe ngai mai ta to run sulu ile tu sa ile tu fi ilo sa ile fionga pa ia ale tua. O ta yanga lea so se ngaluenga, so se misiona, e ta waile suafa iova olea ia faia tusa o lana fionga. Fai upo e valu. Famai, o na fesili leo ta vita ile li, ua whape atu, o te tuli loa ea ile na au. Le whaingola u loku, whaingola wa inga, o whaiva, I lau I kalesia. So se meo iai. Whanau le tua. A whapeo eskirsiano. This is what we're supposed to do. This is the modeling. Le whasingo me ka vika I. Olea, listen to this. O na whasili leo ta vita I le li. Ua whape atu. O te tuli loa ea I le nā au. A wheko ai o mawhawhika uli whanau le tua. Sa ili finangalo o le tua. Wale mea mua lawe kupu wheko ai mawhawhika uli e whiki e oso o olea. O se o le mea e whai e oe. A e sa ili le tua. E ile le whakangi singara uli anga whai. Ongo se lau against one. Whakangi si le ongo se lau lea. O le mea whakangi si leads to fake ai umai fia whasioki. Kangi ka vika, uma e whango ngoa, o longa unga, o le sa ili le tua. All of them cry, all of them mourn. Ngā lula o li, ngā ave a maleka, whanga ia ko lua o ka vika. Ave a maleka kai ko lua o li, malak whangau. For your knowledge, o ko lua o ka vika ko lua, e kofu finge mlang kama e kasi. So I'm not sure
If but one thing I want to tell you is this. Kukusa le leia whangonga la ulia, man whangonga ka vika. O le se senga, esele le react la ulia, esele react ale tangata ua yai le vala au ale tua olea. Whangonga sa la mo, whamolalo le tua, matangi atu mo le fasino manga. Al whangonga al kangaka, esele mea driving. Umang whangonga, kua isolo, fia fasioki. Because that's what happened here. They blamed David for all this. Where were they? Fea kai au, fea e fautuaina, ia ta vita I. Look at this, in this truth whanau lea tua. Le taimi lea ua uma o na wha uina ta vita e whai matupu. E le mawhai o ngā la makia, le mawhai o ngā whātanga ina le tua se mea e vau I ai lona whinangalo. If God called your life, if God called you into an assignment, it doesn't matter how things seems to be I leo langa. God will accomplish His purpose in your life. Makuai fefe pala ai la wakawika I. Makuai mafia fia le fefe. Makuai mafia fia fasioki la uria nga kupu. No. Why? Because God's hand was there. Why? Because He called David to be the king. If David would be killed there, then God's calling will not be accomplished. Nothing can dodge, nothing can delay, nothing can postpone, nothing can cancel God's calling. Le fina ngalo o le atua, e le maalo fia, e alu, e taunu lava asia, le anga o le atua. E le aise mea, e tu atu ma le ai atu, I lona fina ngalo atua. A le sa ili la tato ila na fionga, o le mea le tupu ea, e tangitui, ka kua I solo, tangitui, fia fasioki. Ai loa tātou le whawhore ng wheka avika. Le whanau noa sana mo I loa longa se. So le whai le atua, sa ili le whinangalo o le atua. Whanau wala ia, o na whasili leo tā vita I le alii, ua whape atu. A ke lon meang kupu inga, te mai, o te tuli loa ea I le nā au. O te mau atu ea ia te I lātou. I like this. Whafonga whanau lea tua mai, o na wheta lai mai lea o ia te ia, tuli loa ia, a wā e te maua atu ai lava, ma e maua mai lava mea uma. See? Mā nei ia, mā nei o lou whai tonu ma lea tua, mā nei o lou sa ili whaatali I lea tua, mā nei o lou sa ili le whasingo mai a lea tua, ai tangi atu e tali mai, ai o le atu, e le aise ma salomianga, whapena o na tali whaali ali mai lea tua. E ui lava o tā vita o le tangata o le tua. Ai na whea ngai lava na mapupu ngā. That's the reality I le tātou o langa. Na whaatanga le tua whawhita uli I le o langa o tā vita. Pei lava I opu leise meleanga. Ai na whaatanga le tua whawhika uli se I whaalia ai lona mana. Loko ai ngā loto le nā e te tau ona I te tonu o le tangata o te ua o le tangata o le atua. Mai kala a iopu. E ui lava ina whasioti o ia te au. Though he slay me. E ui lava ina whea ngai oe mati ngā. E ui lava na whia ngai oe mawhainga tā. Aia, o te wha moe pēa ia te ia. That's the way. Fōlinga mai wa lesi wha moe. Fōlinga mai wa nā o oe. Fōlinga mai wa fuli tua le laulangi a toe. Fōlinga mai wa le aiso lu manai. Fōlinga mai wale au sia ma whataunu ina o moe mitinga. Fōlinga mai wale aia ma sau o. Fōlinga mai wa makua ingo sia wa whai oe ma taula inga. Wa whai oe ma vaenga. Ma point of murmuring. Aia, tu mau pea le mea lea. Mai kala a iopu. E ui la vaina ia fasio tia. Hau. Kala iopu, whai le tua, ave mea iopu, o te wha moe pea ia te ia. Only someone that worship this God. Only someone that this God is his Lord. Only someone that believe and agree and humble his life under this sovereign hand will say these words, olea, even though he slay me, I will hope in
him. O ati ngā o awhaingata e le suia, e le liliu, e le whaititia lea lo whātua tua i a te ia. Whai mai, ai peitai o te whātonu atu o wala i ona luma. Pe makangarva ia tangata, I will leave to praise him. Pe ingo sialva ia lolangi, I will leave just for his approval. A lua ma le ulo le tua, ma smile i lau au nanga lo fai. That's the only approval we care. Paula valanga ole mea e mana o ai tātou. Ai whea ngai tātou mati ngā. Whea ngai tātou ma whaingata. Masa au lola ia lor kala al ka kousu makua o Paulo. Whamei, o tātou i loa fo i ngā lulu e whātasi mea uma elelei. Ai i la tau o e alofa atu i le atua. O e ua wala awina i lona fina ngalo. Being a Christian, pongi sa, malama, whainga ka, whaingo fie, maua lunga, maua lalo, su, mango la, inga kimu ia. Mea uma. Whamei, e ngā lulu e mea uma. Whawhita auli, whamanuyanga, whetu, blessing, all those things work together for the good of those who love God, those who have been called according to his purpose. Ese el tatu vai, ese le vai, ale lo lang. Whango ngois ka haka, wa ngau pisingisi o ngā lockdown. Whango ngois ka haka, wa kau fia whainga pā kima mea uma o ngā lockdown. Ai oli maalalanga le whanau le tua i sea wa maua le si whasili ngā maso lo lato whatua tua o maua le si whasili ngā ata mai lo lato i loa o lato mai tauina ai o le lotu e te tau na mafuta o lato i loa ai wa kupu le si ongosai wa kupu le si i loa o e malama i mea sa ele i loa mua. In other words, ua tele le keime ke mafuka ai o ele tama, o ele tina ma le whanau sa le i tupu mua. Ese alva ai le lolangi, ese alva ai le tangata, ua i lalo por kalame a le tua. Ai ai whaingata. E iai lo i taunga o le olanga. Na whaatanga e le tua whawhita auli i le olanga o tāwita. And you know what, people? Whaatanga e le tua whawhita auli i le olanga. Peile mau whaiaku. While I'm talking right now, maybe someone is right in the middle of challenges that he never experienced before. If you're a Christian, let me assure you, just be ready. You will face one or many troubles in your lifetime. They will come, but those will not trouble you. Why? Because God promised his presence with us. He gave us his Holy Spirit and power. Tusai markala a Yesu. E ei me tupu tātou langa e le kai kau o tātou vai. E ngā paula wanga me ngai kau koe lau vai. You know? Ilo lang pele no fai atu. No one think that we will be like this. Lei ma se singa mafau there will be a church called GRCC. Pastor by that idiot. There will be a church in Sydney. E ei se fefe au ingoia sa vea. Mani tangata lotu e fia e au ina le fionga pa ia ale atua. No one. Kako mai fusa moa ele e anse singa fai mai. Ai laku va ai se loku e kau o this and that e ke loku e. No. Sovereignty of God. Leima se singa mafo nga ola fia la oe fa pea oe le se kemi ola makua tangi tu ia lumo le tua I se mea wa o inga ia le tua lo loto. We never no one wants that. But you know all those things vaenga nga le tua e fau ai tatou au mau lu kere o loko ma singa me ka fa mau la loi au pala ai kere o loko ma singa lu tau ka fa ko ai au fa vale a tele me fata mala tele lo o langa au mai le tua singa me e wai oi tonu le mo le ala ava ai le se singa ka vika ma saulo I o saulo ole fa salanga ka vika o lea o inga. They committed the same mistake. O lea, whangalungalo, le ustai le whalongo I le tua.
alanga iai lava le ao le tua i lunga o le tangata na te wala awina. O Saulo o le kupu nga filifili e la elu ka vika o le tupu na filifili ina e le tua. Being a Christian, you, oe le te whafonga mai, le member o GRCC, so se Samoa, ua a vele atua mātua e lona soifua, o tātou ngā wa iai le wala au o le atua i o tātou langa. A whea ngai kātou ma whaingatā, e leo se whaasala aia o le discipline le atua, mai kākuspa ia, e discipline le atua na oe e alofa iai. Ai whaasala e le atua na oe e ita iai. Whape o a koe ngā kua ika. Then go read your Bible. The Bible says God hates. Whea ngai tātou ma whaingatā, e a oa i e le atua, le ua ia alofa iai. Le whanau o le atua. My God who is enthroned from of old, who does not change, he will hear them and humble them. Why humble them? People of God, why humble the people of God? This is the reason. Because they have no fear of God. What is that? Discipline. Because the Lord disciplines the one he loves, and he chastens everyone he accepts as his son. Thank God for his discipline. E aki ngā maingi, e makui, e le longo mali, not comfortable. Thank God for that. Why? Because that shows he cares. That shows he loves. David's trouble was in a very real sense his own fault. But God allowed that to teach him a lesson of his life. Na iai le kaya Saulo, ka o le whaasala. Na iai le kaya ka avika, ka o le o inga. Na ia tutu mai ile moa o le ala. Whanau le tua, e tupu whawhita auli. Whawhika, generally speaking, whawhika auli ese umar. Any whawhika auli you can think about. That's under this category I'm talking about. E tupu mea ilo tātou wola. Hai o lona whina ngalo i a tātou iloa o na sā ili atu i a te ia. E tupu whenga tae o tātou o langa. A tātou ulunga ali, a tātou mafutanga mā tātou whanau, o tātou a inga, even le ka le sia a le tua. A le wha moe ia iloa e oele me oso iai. Ia e oso sā o al whaikokoa e iari sā kaulu. Ke oe oso sesi mea e la vea. Loa e oele me e sulfa i loa e oele me sa ili iai. Pea tupu whawhita auli. So, what is the point? This is the point. This is the truth whanau le tua. E tupu whawhita auli o tātou langa. Ai a tupu whawhita auli o lea lau mingoi. A leo whai mai ka vika whataita inga. O lea. Sala moi loa lo wha le tonu. Sulu whai le tua. Sa ili finangalo o le tua. I assure you, he will answer your prayer. How? Through his word. That's why it's irreplaceable to have the knowledge of the Bible. We make it our priority. It's vital in the church, the Bible to be taught. Why? Our prayer, solution to our problems, it's all here. E mai le tua le whaasino manga. Iai whawhita alu tātou langa. Wholwhola le tua e whamauni mā lofo ia e tali mafofo i o tātou whawhita auli whapei lava ono tātou whaitau ai i le nei tae au. Whamanuia le tua e lo finangalo e tusa e o lau whafunga i ana fionga. Let's pray. Ia valo mātou li i mātou whamanuina lo suafa, whawhitai lo whamanatu mai, whawhitai au a fionga. Ta mai le lava se ma losi ma se anga va e fa pena ona au na ina ai lo fina ngalo ma tau talangi ai au fionga mamana wa na ole fa ma fai mai fa amana mai fa nganga mai lo nganga pa ia ma tu te ma fai ona fai le au nanga ia te o ele tua fa ftai au fionga na mana vaina fa ftai o tangata na moli ma wina ma fa alongo ina fa ftai me fainga luenga na fa nga ina le ola au ona fo yo le fa na ma i matu uma ta mama tu te fatatu o se taulanga ia vi ia i lo suafa la o fionga na luluina ia so na nga ia se swinga ia se ngalue ina o matu loto mama na tunatunga anga ia te oele ia tele so vi inga tu maulo matu fa ta va ona o Yesu amen amen.
reach down farther, calling out your name.